Pemirsa Desa Wisata Penglipuran Bawah Kintamani karencanayang pacang kerauhin oleh pemilik Global Platform for Disaster Risk Reduction GPDRR warsa kalitali kalilikur ring tanggal 12 Mei. Sejeroning mastikayang pemargi tur kahanan nyane Kakor Lantas Polri Irjen Pol Firman Santia Budi sareng rombongan nureksain langsung genah inucap. Pengerau Kakor Lantas Polri ring penglipuran kasanggera langsung oleh Kapolres Bangli AKBP Idewa Agung Roy Marantika kasarangan Kabak OPS Kompol Iketut Maret mewah Kapolsek Bangli Kompol Imadi Adi Suryawan. Ringgala inucap Kakor Lantas miwah rombongan nureksain salantang margi tur kahanan genah objek wisata ring penglipuran. Usan puput ring penglipuran rombongan lantur memargi nuju Kintamani. Kapolres Bangli AKBP Idewa Agung Roy Marantika mausang yening paiketan dane ngelaksanayang panraptian majang rombongan Korlantas Polri untuk nabdabin penyiagayan Polres Bangli ring pemargi event GDPRR. Lianan punika Kapolsek Bangli Kompol Imadi Adi Suryawan ngulengang pisan majeng anggota ipun mangdane state nyelehin tur nguratian samian pemargi sane kelaksanayang ring bobidangan Polsek Bangli mangda trepti tur memargi antar. Dayu Swasrina, Bali Pos.